na osnovu međunarodnih standarda, jer svak će reći pa vama je odlično kako je svima nama. Ja bih čak rekao da to što se ponekad posao u školi smatra dobrim poslom, samo je znak koliko je ovo društvo očajno. Jer ili kada se za potkusurivanje određenih partijskih interesa neki značajni kadrovi guraju da budu direktori neke školice od 50-60 učenika u nekom selu. To je samo znak duboko poremećenih odnosa, a vidjet ćete i kao dalje. Ipak UNESCO pruža najbolji globalni kontekst i trudi se i pomaže da dođe do razmjene ideja i preko ostalih granica. Po onome što radi UNESCO, on i grupa oko UNESCO-a smatra se da su kvalitetni nastavnici. Kad govorimo, vi se sjećate, ovdje vidite ove lepe plakate 5. oktobra, ne znam, zadnjih 10 godina. Mogli smo doneti zadnjih 20 godina. Svejedno je, na nekima od njih su bili pozivi obezbedite kvalitetne, obezbedite stručne nastavnike. Mi isto imamo taj problem. Na jednoj strani imamo porast vukovaca i iz drugih kategorija super odlikaša, a na drugoj strani imamo finalni proizvod koji nam kaže da nešto ne valja. Razumete me, da su naši finalni proizvodi neupotrebljivi, pa nam sada dolaze neki ljudi da nas uče dualnom obrazovanju, kao da mi ne znamo što je dualno obrazovanje. Pa mi smo nekad bili učenici u dualnom obrazovanju, kada ste imali upravo to što nam neki drugi prodaju danas, naravno trošeći pare iz fondova, dakle, međunarodne zajednice, Ujedinjenih nacija i ostalih. Ovdje vidite sa strane ovaj mali logo, to je logo akcije obrazovanje do 2030. Naime, vi znate da je završen jedan ciklus koji je trajao od 2000. do 2015. godine, u kome je međunarodna zajednica planirala da ostvari onih 8 ciljeva, razvojnih ciljeva iz Milenijumske deklaracije iz New Yorka i onih ciljeva iz Senegala, iz Dakara, gdje su bili obrazovni ciljevi u obrazovanjima, u obrazovnim sistemima širom sveta. Nažalost, taj deo nije urađen i u agendi za 2030. godinu UNESCO se fokusira da se ostvari takozvani cilj 4, čuli ste, pretpostavljam, održivog razvoja, a to je da se obezbedi inkluzivno i ravnopravno, kvalitetno, sad je malo prošireno, osnovno i srednje obrazovanje i promoviše doživotno učenje za sve. Znači, sljedeći 15 godina će biti posvećen ovom cilju. Koliko će se on ostvariti zavisi i od toga koliko će bogata društva hteti da pomognu siromašnima, da investiraju u njihove obrazovne sisteme i tako dalje. Dakle, UNESCO i Međunarodna radna grupa učitelja, odnosno Dobrovoljni globalni savez, nazovimo ga uslovno, partnera, uključuje različite svjetske vlade, međunarodne vladine organizacije, nevladine organizacije, to ste vidjeli kod nas, a da bi se prevazišao takozvani učiteljski jaz. Odnosno, jaz između potreba kvalitetnih učitelja na jednoj strani i onih koji trenutno imamo. Vi dobro znate i naš bivši ministar, bez obzira na velike uspjehe u svom ministrovanju, uspeo je da ode do Koreje, južne, naravno do severne nije, tamo još uvijek je nešto drugačije, i da sudjeluje u radu i donošenju Incheonske deklaracije, koja treba da bude taj okvir unutar kojega će se razvijati obrazovni sistemi u svijetu. Uglavnom, između ostaloga, ja sam tu naveo jedan deo, znači ta deklaracija, tom deklaracijom se poziva da nastavnici, vaspitači budu adekvatno regrutovani, dobro obučeni, profesionalno kvalifikovani, motivisani, a sve to uz podršku lokalne i međunarodne zajednice. Ne može se tu amnestirati ni jedna ni druga zajednica, da im se omogući da rade u dobro opremljenim učionicama, odnosno da lokalne vlasti budu efikasne i efikasno regulišu obrazovni sistem.
Nedavno je izašlo, oni koji prate sajtove, i prva ocjena prve godine ovoga plana. Koliko ću imati vremena, ja sam nešto na sajtu napisao, ali bit će sigurno predmet i kasnije. Ove godine, uz jedan veliki skup u Bangkoku, koji se odvija danas i sutra, imamo i jedan poseban vid aktivnosti za Svjetski dan učitelja. To je dodeljivanje nagrade UNESCO Hamdan bin Rashid Al Maktoum, se zove, za izuzetne prakse i performanse u unapređenju efektnosti rada nastavnika, koju dobijaju 3 lica za koje se ocjeni da su njihovi projekti bili najbolji u cilju poboljšanja performansi i efikasnosti nastavnika. Ona će biti dodeljena danas u Parizu. Nagrada se sastoji od $300.000 i deli se na tri najbolja ocjenjena konkursa. Za one koji interesuju, ko zna, možda ćemo imati nekog kandidata. Naravno, ostavlja se pitanje da li mi u svemu tomu možemo nešto da uradimo. Pa svakako da možemo da uradimo. Znači kako? Tako što ćemo ipak slaviti, a ne pljuvati sopstvenu profesiju. Stvarati pozitivan odnos i društvenu svijest o pitanjima koje muče nastavnike, obezbeđujući da poštovanje nastavnika bude prirodan poredak stvari.